Salam, salam penuh sukacita bagi kita semua. Raga baldeka ulah dibuat ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilo Anak Kalang. Taka ada dipa batarangu ya napuli nai mauri medeka namu kata kadingi napadulangu nai ngahu hari. Medekata habayang. Pemauri maaingu taawangu majaga. Mahila pamanopangu. Mabuda lupa yaga ya nangaram. Aiga mayai amariju na 15. Purungu waingu ngahumu. Kamu woki gama ati mapa denungu. Tak dalu nangarana mauri yehu. Ima patomanya nahabaya karaina. Amin. Oli dadi buha na 15 mauri walungu ta kitab yahakialu. Takawulu 36. Tadalaru 24 lapakungu ta dalaru 28 na. Demika oku olida digimi ngaradukan. Na perenungkan da dutalak na yai walungu ta buku wasiat. Nama judulna pahepanya napata murku waingu nangahuna. Tadalaru 27 na kitab yahakialu takawuruti 36 na pawinang. Nangahugu kuwogimi panadaugimi na atimi. Dangunyua yalaka nama pataka gimi namuruku dangu kampa atiwainya ami pahalakunya napa tikiku winangu mauri ala. Tanaunan napuline mauri walungu tayahakialu takawuruti 36 na tadalaru 20 itu na. Oli dari buha tadal nangarne meriyehu kalitu. Ganaya nama palatangu. Hatau pana pahepanya. Napatamurukuna dangu pana pakiria napahukune mauri Allah. Kajia ka panarangu ya napahotbada. Kajia ka panapengu manyakatu. Na penghotba tadalu panapatomanya na 15 mauri. Uli dadi ba ita kaya ka datalo yalang ka. Takan nama wulunya hatau kana pehepanya. Pana pakaluwikina. Kata dia ya ka na paramana nangahu hari. Di widang kalangka gahamanaina nama nadangu napa khotbah na hatau taka baikanya kana ati nama pawatungu na pangadangu nama hari itu dan napiaku maka hatau mana pahepanya napata murukuna. Yawaigana napatikina na wunangu yahakialu mauri Allah na pepe kada palidad uta. Palanga pedoi nekat unai mauri Allah na paramana. Pana pakalu wiki balidad uta. Taurara na mamuruku tapinutana yai. Natoma kanapa naladu napawukun na mauri Allah.
datau bolu dak pada. Pana peraga bali dak baka ta haingi padaung. Naiway gana na palang apaka haingi na. Damaka pada hilu berhaya ya nakatoda. Na ati nama dama madungu pahepane waingu ati nama wara. Na ati nama tanauna na piaku kaduna panan daungu nangahu hari. Takat inapiaku pana pahalaku ya. Luna nama ayung ati nabdaw na nangah hari. Ina napatamuro ko na napadenong. Ana nama tiya napawuko na mauri. Ulit na dibuha tadalngar na Yesus Kristus na mauri. Wali-wali na lapakungu lak na yay. Napataka pangalangu ka napatada paay na mauri. Liduta bolu dapada namalanga pawaya mauri ihu. Dangu nangahu hari na duna anaramaya tadalu atida. Taunaka itatoma anapiaku kata pahalaku ya napulu rolina. Dangu nakuwahan na mauri nama pemadu de na atida duta bulu dapada. Amin. Ulida dibuha mede kata habaya. Mawutu hay lagia nangaramu mauri. Niyama mahamawulu. Lak na yayi mo patomanya nalaralimu. Dangu na tau na mapabaya. Nakulinya na egi ati. Nagaku kuku. Amin. Ulida dibuha to manau turu na paparaga daduta lak na yayi. Namuki abimi bulat di kamu like, subscribe. Dangu kamu tulukingu kami baria tak uli pabuhangu tak uli atida. Mauri Yehu nama pawara dadat uta boludak pada bersama YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.